Yeah, yeah. This is your boy MBITSI the producer. Namuntlha hi ta mi komba ku endla beat yo fana na vo lavaya ne. So tinjamba ta mi twa ku byaleni ne. MBITSI Studio blogspot.com. Ma yimele ku ni sungula ne. Kombela mi subscribe ne. Come like this video cause you're obvious. Okay, so it has soon a kick in it. So my itwa kick kwinja ivi simple as that. Mingatirhisa ti packs tin'wana lawa hi nga tirhisa ti packs lawa ivi hi landza clap ivi hi landza tinsimbi ivi hi ehlisa tinsimbi ta hina ti nga ringana kick ivi hi landza hi-hats xinei mi xi twaka hi ndlela leyo ivi hi tisa xin'wana xinei xinei xo hambana na lexiyani ivi hi tisa xin'wana xinei van'wana va ku xinei xexi i tom ya i tom mani i tom xexo ivi finally ivi le piano ya kona famba hi ndlela leyi speed xa xi famba 170 ne. Loko hlanganisa na kick lawa ni tirhisile
My favorite piano, rock piano. Acoustic piano, rock piano, piano sunga la. Even me adjust the way me lava kakona. A brass yele mitwaka ne. A brass. This is a brass. Yeah, tuba, a brass yele ne. Yaka purity. Evi hiteka marimba. Marimba's obvious. Makumala. Na. Makumala wa ka FM 7. Van'wana tirhisa FM 8. Loko manga humeleli marimba la ne manga vona ku marimba la. Nghenani ka load. Evi mitaka filtry or master group. Kuna marimba la ne. And then mita laka easy. Mita adjusta kantsongo ne a bright. A brightness kuma mavevukanya kantsongo ne malight. And then lawe volume on. And then I have to ku marimba la a tlangu xinjani. Aha! How big? Aha! Yeah, kungen loko pela. Kata kungen loko pela mina lava vo bini maingana. Na chimsa. So nendin inteke marimba lama. Marimba lama ne man'wani ma yisa ka level ya nga matlanga yona ivi man'wani ma yisa hansi ku ma beza like if you get the idea. So ivi nita lawana ne nta selector acoustic percussion set to just swiriri loko ri ku mativa ku mi nga swi kuma ku swiriri xin'wana tirhisani xona. And then loko aka final hi ta huma na ti-result letiwa. Loko marna mi ni kombela mi subscribe cause loyi MBITSI the producer every day, every week, every month. Hi ta va hi ri kona kwala ka MBITSI Studio TV hi ri cope a hi ri kwala mi va byela.